Hello, good afternoon. Polity gi kanolo hodaba sarok top citizenship kila hodaba sarok top silasiko. Around hodri se laws of citizenship ka laws of citizenship to hodre aduga OCI ga basilasiko ngase OCI sula salasi aduga laws of citizenship sula salasi. Laws of citizenship kidi article nama yawi ko koi gi Indian Constitution article number 9 ko adu article number 9 no krai yarakani habitusu matang sanai haizarake ahamada tawdise koina laws of citizenship se makhal kya lege habdo ko adu doni laws of citizenship se makhal ani ahum makhal ahum lei ko laws of citizenship se mang ma se kamai na mang ne ga ko laws of citizenship se makhal ahum thona mang be koi renunciation ko renunciation tawraga ko adi koi gi renunciation tawbase angang masana tawbadi ade ko renunciation tawbase koi gi full age oigadabani ko full age ayudi sahi mapung pharaba mi amana tawgadabni aduga renunciation ngamaba mi na tawgadabni ko angang nadi asigumse tawba yade aduga renunciation se koi gi withheld the thambani kaigumba war matanda form thajalak taragadi ko withheld during war matamdadi citizenship oibase yade citizen oirambadagi oigidabase yade withheld during war time ko war time aduga kadawge harakanda renounce tawraba mase renounce tawraba renounce tawra taragadi akoigi magi masa masuda adi magi masa dusu koigi kaya ani citizenship man if renounce ko their child lost citizenship ko citizenship man magi masa dusu renunciation tawba matamda aduga ko mana masigi child se mana claim tawba yae ko can reclaim ko citizenship ko karigumba mase within 1 year ko 1 year after attaining full age habadi 18 years yauraba matamda mase amuk magi citizenship se claim tawba yae bapa duna atopa citizen oigraga su mana adum mado adi mado citizenship reclaim amuk tawba yae ko renunciation lere termination jini ko ngasai article number 9 do ko habadi karigumba akoigi India gi citizenship se leina atopa country gi citizenship o citizen oigraba ko voluntary mina namjan bibana taba voluntarily ko atopa citizen oigraba acquires another country's citizenship the taragadi termination se tawra ko article number 19 duni ko so article number 9 also ko aduga
ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯋꯥꯔ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ not during war time war ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦꯀꯣ not during war time ꯀꯣ war time ꯄꯩꯈꯥꯗ ꯍꯪꯉꯤꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯪꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ war time ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯀꯣ termination loss of citizenship ꯇꯣ ꯀꯔꯝꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯨꯝ option ꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯔꯝꯕꯗ war matamda citizenship manghanba yaba potse karino haragadi option number C gise ko home suba gise by deprivation ko karigumba fattaba thaba ama tawbagi natraga kano tawbagi lokthokpase se by deprivation tawi ko sidadi kadoga harakanda sidadi compulsory termination ne matake termination se ko haidi even war matam lo sije termination se tawe compulsory termination ko karam condition sing lay ko condition mana terminate tawgadaba condition se conditions da kari condition lay hire kanda fraud by fraud tawraga koigi citizenship se lawramaba adu taragadi magi kano se idi citizenship se by deprivation lokthokpi gene ko fraud tawraga lawram taragadi ko adagi kai haini loyal disloyal oraba adusu kanoda akogi Indian constitution disloyal oraba disloyal to Indian constitution ko adu itaragasu mase id kanoda dagi lokthokrani ko adagi unlawful threat oraba unlawful threat natre haragana communication ho to bo yade ko communication adu akogi with enemy country amaga pau thadok thajin tawraba ko adu taragadi mado citizenship oidre ko adagi karigumba mase imprison tawgraba ko masidi imprisonment ko for 2 years any country do be ka koi country do or sai atopa country do or sai mase karigumba registration tawrakanda registered kangu dani ko registered kangu dani ko registered kangu se register tawraga oira citizen kangu jingidi karigumba imprison tawraba ko imprison tawraba registered ko within 5 years of registration 5 years registration tawba 5 years phawgi manungida atopa country da natraga akoi country do so any country da mase sahi ani gi phadok charaba sahi ani natraga ani ding henbagi adu taragadi dum mase kano tawrani my citizenship selok ani ko 5 ta ko adi akoi gi citizen or so ordinarily mase ordinary ko resident oigraba mase atopa country da resident out of the country ko out of the country for 7 years ko 7 years continuously atopa country da mase adum sahi tariat mukse adum atopa country da lay dagraba ko atopa country da citizen oidraga so atopa country da dum laygraba dai taragadi magi ano se deprivation tawdoine ko yani na sidagi ma kano loire koigi kano citizenship lokthokpagi magi citizenship manghanbagi haitare ko loss of citizenship manghanbagi magi type ahumak loire ko aduga nana khangaduse kaina haraganda renunciation ga termination ga di war time matamda tawde aduga deprivation di war time matamda tawi ko aduga sidi direct sarkar na khud pai kala ko ne sidi masana to sabane self ne ko sina
sina government na tawjabani ko government na tawbani ko aduma laire OCI la si overseas citizen of India ko overseas citizen of India gi mai gi mawo ma tawse kamai tawye do sawe dige ira ko sawe ko sawe dige ira ke overseas citizen of India hai akoigi India ge diaspora se sukumetik chawi ko diaspora habadi mapalam da lebe mi jing se sukumetik yami ko India ge diaspora se ado andak tasu Narendra Modi na India ge diaspora gi maram da koigi kai hai ni koigi so power am oina ba so power ama oina ba ge da makta ka Indian diaspora se fasana magi kanu ga karma yogi ka ko ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯥꯏꯈꯠꯈꯤꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯄꯦꯄꯔ ꯄꯥꯕ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯒꯅꯤꯀꯣ overseas citizens of India OCI overseas citizens of India hai taragadi ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ history ꯍꯧꯔꯛꯑꯁꯤꯀꯣ 2001 ꯗ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ 2001 ꯗ LM Singhvi ꯍꯥꯏꯅꯀꯣ LM Singhvi ꯀꯣ LM Singhvi ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯥꯅ chairman ꯑꯣꯏꯕ high level committee ꯑꯃ ꯂꯤꯡꯈꯠꯂꯦꯕꯀꯣ high level committee Indian diaspora ꯀꯤꯗꯃꯛꯇ Indian diaspora ꯑꯁꯤꯒꯤ section ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ on the Indian diaspora ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗ Indian diaspora ꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯥꯅ suggest ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ double citizenship ꯁꯦ suggest ꯇꯧꯔꯦ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ 2000 ꯗꯅꯤꯀꯣ 2000 ꯑꯗꯨꯒ 2000 double ꯃꯥꯅ suggest ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯣ dual citizenship for PIOs ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ person of Indian origin ꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ dual citizenship ꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ suggestion ꯇꯧꯔꯛꯑꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗꯤ suggestion ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ 2003 ꯗ constitutional amendment act ama pass tore constitutional amendment act na kari hai kanda koigi ko OCI je mana se de putho OCI is introduced ya moina OCI je de introduce sorry ko introduced for PIOs PIOs of 16 countries country loinamakta taude adubu PIO 16 countries ki PIOs ti OCI PB da yagre aduga 2015 da masig se semto e kari OCI se all country da PB ya adu sidaisa all country na haisa taraga su country ahum khak lai country ani khak lai except kana country Pakistan ga Bangladesh ka di yade bo ko sise abidi OCI card che Bangladesh ta leba degi Pakistan da leba mi di pd OCI card ko so smile da 2015 da OCI se all country da puthora padagi card che ani shure ha mada ka da dual citizenship ki PIO gi sida PIO gi card ama puthora ama me PIO gi card ama aduga sida amo OCI je sida mo puthoe do taragadi sigi OCI sine PIO sine punjalaga OCI ne plus PIO ne punjalaga 2015 da March tawre habidi animak adum kana tawraga lebedo animak punjan mana parani nako adu taragadi adu dubo March tawraga maming se kari en thole ka harakanda overseas
citizen of Indian card holder. Ko asisima introduce tawre ko aduga sidagi hawreba ko all PIO skudimak se where ko OCI on thokre PIO kudimak se OCI on thokre from January 9 2015 dagi January 2015 dagi PIO skudimak se OCI on thokre ko aduna OCI card holder se sidagi hawrakibani 2015 asemene 2005 tagi hawrakibani adubu 2015 dagi fasana sana hawre registration se kamain tawni koi OCI se oi gai taragadi kamain tawni registration se ko sise angang masana tawba yade ko siso registration se angang chan tawba yade ko ade person of full age na tawalam ne person of full age and capacity ko criteria le magi criteria hai tare ko ade masigi ma se kai gumba kanon de pi gai taragadi ko kaino se pi gai taragadi OCI se pi gai taragadi kari tawba yage habla criteria da karigumba ma is a citizen of another country ko moina kamaina OCI se fangani citizen of another country moi gumba se karigumba mai criteria se karigumba ma se hana citizen oramba where an Indian citizen ko Indian citizen oramba ma se ko aduga mapalom da leraga mapalom citizen lograba ko adu taragasu January magi date of birth se January 26 1950 gi matungda oigadawni ko hana Indian gi citizen oiramba January 26 1950 gi matungda hana magi India gi citizen oiramba ko aduguba mi amana sigi kana se OCI lobe yai natre haragana kadigumba mase eligible oiraba lawgidraba ko constitution gi matungina laktini ko side to become a citizen constitution gi matungina maji citizen over yaraba just after January 26 ki 1950 ki matamduda koigi maji citizen oiba yaraba ko adu itaragasu haji January oi hana oiramba natragasu oibagi criteria phangraba haitare ko aduga karigumba Indiana loksanba territory amagi manungda challaba mase ko kudamana harje Sikkim da leba nupa ama mase Sikkim da citizen oirami but Sikkim se ko 1972 73 adai da loksalle adu Sikkim je loksanaba matung 1975 la 1972 72 or rakanam dong adu da loksalle Sikkim se loksallaga ngasai gi kadawaga harakanda Sikkim na hana kanu oiramani citizen oiramani mase atopa lamda thokre thogana atopa lamda citizen oigre Sikkim da oigre but Sikkim se loksala kanda di Sikkim gi mi sing saloina ma citizen oiba tare dana ado hujiki nupa ju sigi criteria je sanne OCI lawa yadine ba dai taragadi and belong to ko territory ko mase semagi mi atopa gi citizen di oidi oirin ko sigi OCI lawa matabjida di adubu mase Sikkim na hana leirami haibagi ko
ko citizen of another country ko aduga kari sinataba atopa mi khara su lady ko like descendant habidi koi gi India gi citizen digi pok pa hai tare ko descendant India gi citizen na citizen po om ba natraga mogi masa masu hai tare magi macha child ko natraga grandchildren or so ko grandchild or so natraga na great grandchild or so mapalamdadi legrab great grand adi uziki India gi citizen ama mapalamda sakre aduga mapalamda mana masa poe ko magi grandchild oigera great grandchild oigera mapalomda legraga atopa lamgi citizen hane India gi citizen oiramaga mapalamda legraga adi macha me ama pokoda macha jingdo iban magi macha digi horoga magi masu kaya haidone masu gi mathang phawse ko great grandchild phawse sise OCI lobe ko former citizen after January 26, 1950. January 26, 1950 ki matung ni citizen or manupa amana mana poko macha mai masu gi masu ngamthang ko adugumato OCI loi lobe ai ko descendant adagi karigumba minor child or minor child na OCI lobe gise ko minor child na OCI lobe gise kamai to gara kanda minor child se category ani lai ko category 1 na karigumba minor child se OCI card holder gi macha oira ko category 2 dana karigumba magi mama mapa both ko both parent ko both parents or one parent is a citizen parent nama citizen or doi taragadi sijina ai harake ko sigise mapalam dadi legraba mapa pa ani citizen natraga mama natraga mapa de citizen or but ai citizen di tanindra citizen oi busu yai ni ko moise citizen oi busu yari ni moise citizen tanindra ko ai atopa lang citizen di oi thoraba aduga macha de citizen atopa lang citizen oiraba aduga kadoga harakanda adoi taragadi moina moigi minor child se OCI loroga thambe OCI je sum magi kana ba khara su lei ko kana ba do makha da hairaki ge adagi spouse adi magi pi hai tare ko spouse su spouse na kamai to gara kanda kari gumba spouse se adi India gi citizen gi spouse oraba ko India gi citizen of India oraba India citizen of India gi spouse oraba ko natra haragana and OCI card holder OCI card holder amagi spouse oraba ko spouse se kadamba citizen of India gi spouse oraba citizen of India gi spouse oi taragadi mase luhoga ba matungda chahi mangara chahi mangara kano leidaraga mase India citizen India da leidaraga and India citizen oi ba yadu ne ba ko batawadabu karigumba mase leiningdre ba dumaina India citizen ju pamdre ba doi taragadi OCI tandu ba yai ko aduga ai je OCI pare India gi ai India gi OCI pare ai gi nupi sisu OCI tandu ba yai ba dumai dor ko aduga karigumba sidese si tawbasida marriage to compulsory spouse se karigumba OCI tandu kara ga dekho gi marriage se compulsorily recognize ID tawbadabne register tawbadabne as to be registered aduga at least go for
2 years 2 years and chakadavane haibako 2 years salhangadavane marriage so hadi marriage tawga chahi ani phadabide kaina taragadi OCI tanthokpa yade ko duso OCI do kakthakkineba aduga karigumba maje Pakistan digi macha oraba ko Pakistani macha oraba ko Pakistan digi natraga Bangladesh digi macha oraba du taragadi if it is from Pakistan ko natragana or Bangladesh natragana atopa any country in oibai ko or from I think central government adugi notice tha tholagani from any country atopa dagi mise akoina citizen adi OCI tanthopada athingba pibi yai akoina parliament adum tawba yai ko and country specified by the country specified by central government ko aduna Pakistan digi orba natraga Bangladesh digi orba natraga any country ama akoigi OCI tanokpa yaro and central government order pira aba adu taragadi adudo OCI pibi yatre ko right moi the right kari le right of OCI card holder ko OCI card holder gi right se loinamak lei except ngasai gi sigi mamangda ko sigi mamangda akoigi citizen da khaktang phangba right legi tra kari le citizen da khaktang phangba right to se le 15 16 19 29 30 3 to 6 hariba right sing se OCI da su phangde adu khanggodawne ko OCI se right of an OCI candidate sidane man OCI candidate don't have rights ko don't have rights from this article khara ai sida pirake ko article khara degi phangde like koigi article number 16 right to equality against right to equality of opportunity in matters of employment ko degi 58 the president gi ko president election tawgi adegi 66 na vice president gi adegi 124 na supreme court ki judge ki ko adegi 217 na high court ki judge ki ko sigumba article sing sigi magi right phangde ko no voting right voting right chum leite ko moida voter oi basu yade gyan tai ko aduga member of no member of Lok Sabha Rajya Sabha gi member oiba yade ko OCI na ko aduga kadoga harakanda kari not a member of kari state legislative assembly natraga state legislative council gi member oiba yade ko aduga public services not ko appointed as public servant naman oina appoint tawba yade yan tai ko aduga OCI card se koina renounce tawba yai ngasai citizen to ju renounce tawba dumaina OCI card se renounce tawba yai OCI card renunciation so central government da tawi ko central government da piraga tawbi ko aduga kadoga harakanda karigomba OCI se OCI nupa amagi mai nupi do OCI tanthokpa yai haigitra karigomba mai nupi se OCI tanthokpa mi amadagi admai tawraga tanthokraba renounce tawgraba mase OCI se mai nupi de so adum renounce tawbada yara ani ko haidi magi through dagi logibnina both spouse aduga magi masasu ko magi masasu both spouse and a minor children su ko laws
children ko loss OCI ko karigumba minor child ga spouse ko do magi OCI je kano dagi through dagi hujigi nupa dagi through dagi nupa adi OCI pai nupa dagi through dagi lorok oi taragadi karigumba nupa dana OCI je renounce over central government da magi OCI je ai OCI je pamdre na renounce over matamda magi nupi ga mai macha ga magi through dagi OCI tan to mado moigi OCI du kakpa de yawrani ko aduga cancellation like cancellation sing aside termination or deprivation to mani ko cancellation se cancellation of OCI OCI is cancellation to be karigumba sisu samane ngasagi fraud kumba sai fraud to matamda fraud to ra citizenship lo budo tu tan thoi dan mana for fraud kumba na traga false representation to raga ko na traga na concealment ko aruba data mayam conceal to raga lorom-base sisu adagi kari disaffection habedi consider akogi consideration bu thawai usitaba ko adasu yade adagi enemy ga communicate to ngasai citizen du ga chamani ko enemy ga communicate to ba adasu yade enemy during war OCI adum ka krani se wetani ko aduga karigumba ma se imprisonment ngasai gi du chamani ko sisu imprisonment for greater than 2 years or greater than 2 years ko adagi within 5 years of ai maze OCI registration se to matung sahi ani natraga ani digi heba maze kano tawra ba di sajai phangaba jail sang dora ba dai taragadi maze kano taw dine hadi kya magi OCI se cancel taw dine adagi natre haragana violate ko hadi koigi kano se citizenship act anama legitra citizenship act se violate tawra pai tai adugumba 1935 1955 sorry 1955 ki citizenship act se mana violate tawra mana semdorokpa mana kano tawrakaba natre haragana akogi masagi parliament masana masi nupa se OCI kaktatlasi haraga do kaktatpe reason do kogi necessary for sovereignty adi akogi country ki sovereignty se at masina maram oraga at stake tal lairaba da sovereignty integrity ko sigumba lakpa matamda degi security da kai doroba do tardi OCI ji kaktatpa do mi ko mi mege adegi friendly relation da kai doroba relation ko with other countries ko adagi karigumba marriage dissolve tawraba ngasagi marriage na maram orakanda lawgiba kango do marriage dissolve taw matamda OCI ka kitab ni ko aduga karigumba marriage to ma hujigi nupi siga OCI se lawre dana ko nupi ako Indian citizen amada maje luhonga maje OCI lawne traga OCI pai ba nupa magi da luhonge adu taragadi adumaina luhongbado karigumba marriage to nupa da luhongambadagi atopa mi amada hoina hongra adi Indian OCI pai ba nupa maga luhongambado OCI phangna baina maje OCI phangna baina OCI pai ba nupa ga luhongamba aduga nupi se kadawga harakanda atopa nupa amada luhongra OCI pai da nupa amada luhongra magi OCI se kakthakidone marriage
cancel who marries with another person ko aduni OCI has a sini ko OCI gi magi kano lay koigi kano se aduna sida loire OCI gi kano sing se loire full up full da ai kanom tang hajaram ge ngasai gi citizenship gi matang ko full up full da sigi map ubi ko sise ai hajara ke sigi se kamai pa ne do yongo January 26 1945 ko sida ordinary resident kudimak se sigi matam sida leiba ordinary resident kudimak se kadoba citizen orane ko January 26 1945 India da pokpam ni ngatane se India da pokpam ni ngatane adegi sidaina sibok se January 1945 tagina January 1950 bawda leiba mi sikse kadoga hara kanda ordinary resident sidaita dum leiba ngamaba ado taragadi ko maze India gi citizen oigrane badum asida dum leiba ngamboi taragadi kem hongda bidi India da dum leiba ko sidaista in March 1 1947 da akoigi kayani akoigi kano tawe March 1 1947 da partition tawe ko aduduna kano da Pakistan da migrate tawgiba khara yawe adugi Pakistan da migrate tawgiba do adugi kangu jingdo adugi kangu jingdugi negotiate da hairese karigumba Pakistan da migrate tawgiba kangu jingdo amu halak taragadi India da natre haragana Pakistan masadigi chenjalak taragadi ko either March sigi March 1 1947 or 19 July 1948 ki mamanga sanga koi taragana ordinary resident adum oiraga adum Indian citizen oibe natragana 6 months laidaraga registration tawraga oibe yaiba ko karigumba mase 19 July 1948 ki matungda lakpo oitaragadi mai Pakistan da chengiba dugumu halakpa or natraga Pakistan da leiramba mido halakpa ko Pakistan da hana dige dum leisaba aduduga India da chongjalakpa mido haitare ko sigi manung chida sigi lifespan manung chida ko asise ado sigi mamangdana tha taruk ka registration du changde sigi matungdana tha taruk ka registration du changi ko I did 19 July jina khanto eba ani do tha taruk changba tha taruk changdabo gan tai ko aduduga karigumba return tarok oiragana return tarok hadi halakpagi oir taragadi March 1 1947 gi matungdo oiragadi 6 months registration changi ko aduga halakpa natabadudi adugi hadi halakpa nataba meaning registration changdaba jaga dudi karambadana haragadi January 20 1945 tagina March 1 1947 gogi manungda lebedo adudana registration changde halakpadani ko sisina Pakistan dagi Pakistan da chatluraga halakpa kanguda oidiba sisina ko Pakistan da chatlaga halakpa kangudi sigi date chida oiba sigi mamandana registration changde sigi matungdana registration chang karigumba Pakistan dagi direct lakpa mi oitaragadi sigi mamanda registration changde aduga sigi matungdana registration plus 6 months changde ko adudu khangadaba aduduga halakpa natabide chumnagi India manungda dum poksaba India manungda dum leijaba mi oitaragadi madusu Indian citizen oirani ko by birth ne by na blue the years ko aduga karigumba chi January 26 constitution hore January 26 tagina July 1987 bawda pokpa mi singse loinama India gi citizen oirani pokpu poba dum oire India manungda but mado mapanda poba aduga mai mapado Indian citizen oiraba adusu Indian citizen oire ko adudum su khangadawni aduduga kadawga harakanda India da poba ko born in India ko aduduga magi mapa natraga mama se kadumba India gi citizen oiraba adu taragadi July 1 1987 dagina December 3 2004 fawgi manung da pokpa angang do loinamak Indian citizen oire ko aduga karigumba mase mapalom da poba ko 10 December 1992 gi matung dagi ko mapalom da poba aduduga kadawba mapalom da di poba plus kadawga kada magi mama natraga mapado natraga animak to India gi citizen oiraba adu taragadi madusu India gi citizen oirba yaya ko mapalom da pokera manung da pokera magi mama natraga mapado any citizen ama oitaragadi sigi date manung jida niko amana sigi date manung jida amana sigi date manung jida mapalom di sa pana sigi date manung jida ko aduga manung da pokpa na sigi date manung jida mapado animak to
India ki citizen oi taragadi kano masado Indian citizen oi doineba aduga chamana na magi mama pa ani makto Indian citizen oiraba natra haraga mama natraga mapa do Indian citizen oiraba aduga amaduna Indian citizen natraba adu taragadi December 3 degina 2004 baina huji phawgi oina se Indian citizen adum oireba ko aduga karigomba mapalom da pok taragadi magi mama natraga mapa do Indian citizen oigadabani ko hadi either parent hai tare ko aduga 1 year ke manungda masa pokwa masa do 1 year ke manungda register ta hogadabani ko aduga kai haini register tawraba matungda after maji chahi shure har matamda maji Indian citizen oiba yadoine mapalom da pokpa gi ni ko manungda pokpa gi di akoi India manungda pokpa gi di kasu change laite hadi ma natraga mapa do Indian citizen oi taragadi or magi mama do Indian citizen oiraba natraga mapa do Indian citizen oiraba aduga mama natraga mapa ama do oidaba do kari illegal migrant nat taragadi dum Indian citizen oireba ko aduga 5 December 21 2019 da masagi India ki citizenship mapalom degi lakpa Indian citizenship karigumba Afghanistan Pakistan Bangladesh Indian citizen oigena lakspa mi singche asembagidi chahi amadi phasana leidadaba yadebe India da ko 12 months te phasana leidaba yadebe India da aduga another chahi 13 ama chahi 13 gi manungda another chahi 13 gi manungda chahi 13 ma chu leidaba yadebe ko India da ko habidi pulapuna chahi maji India da laeba chahi 35 gi range ne ko chahi 35 gi range ne India da laeba ko chahi 35 gi range da chahi 35 di ma leidadaba yaroi be India da ahamagi chahi 13 sidi mana ahamagi chahi 13 sidi ma India da adum leitrasu ai ma hangana da chalagasu India da aggregate ta chahi 13 di ma se leigadabani chahi 13 se aggregate ta ko aduga chahi 13 gi manungdani ko aduso at least ai yamdrabada ko aduga chahi 13 aduga last ki chahi ama sidi India da ki sumling ling be yade ko India da dum leigadabani adu adumaina leiramado 5 years handareba 5 years I think asagi chahi 13 leigadabani ha pot 5 years handareba aduga kadore adudagi lakpa Afghanistan Pakistan Bangladesh dagi lakpa kangu da khatani ko handarise aduga kadore har kanda moido Hindu Sikh Buddhist Jain Parsi Christian oigadabneba ko asidane question yama aruba question ama lais ko India je sabchana secular oirabra si ko secularity se question ama hangi sida kai gino haragadi sida da Muslim se yaude Muslim yahon se kai gino se moina questions ko hadi samana na treat tawrogi haragadi samana na treat tawba yadra habagi question amsu laki bani ko sigi consideration amendment act 2019 gi pot se okay sida is the lawyer citizenship ki pura citizenship se question yam hangi ko dum question UPSC the question ama ni dum yawe NDA kai ka so dum yawe dum this is one of the important topic ko polity so this is the lesson again thank you so much sigidi